Memo akwa ba OB4 JCB the next remain of buffer back up. And there da offer ade dia man yakatre mada bodwema emoja edi afurisa nese wose ede aseda e ma okese no. Me say o mre no me welcome me guest. Prophet Nyankaja. Prophet memo akwa ba OB4 JCB. Ni amejo so. Na pome. Crystal dom na mon Bible. Yes, and there da kronkron a da ponda wose ye homena ye de enmunyam shema okese no. Na and that topic I ba discussion before I be discussion the chat of one started. Yo, me pa kwanya we so chia we biara o bentre na onya time ni bre ehwe OB4G8 TV. Yes. Na me ka tell say so onya time hwa de wo dono de open asem obusuani wo fa wo papa wo maame wo yire wo ba mane hwe bi. Adepa ane kan foma wo. Adepa ne kan foma de ne no ensem mienu ne be wano asem ne ekira asem. And the person discusses that topic we. Na ya de sansem ne be fole or hene chief ne or sofu pomu a omumienu ka bo mutimi dinya manasem. Na de asa piem ne se enye saa aso no nko ana yi ne friends sofu ne wa hene ne adi na wuo. O masa adi nkofo foforo wu a o kan a ekeka kwa 9. Yo Ghana police investigation hwehwem se de be ya ebe hunu enipa kura o made on sa bone no yo me dasi de radio asi I want say de bia me ka Ghana police ni madwuma yes ye wa bone fo wom se ni asofo ye wa bone fo wom yes ani ye won nipa nso ye won nipa bone fo nso wom yes enti ewiase na ye wo no nipa bia ye won bone fo yes na se ye wo ade bia imitation ade bia papa bia no ye won ni bone wo wow udie ni ye enti ameka sa ne say ye can say police boy binye yes enso nyom nyina na enye yes so what you say ani ye ka say ebi ye MPs binye enyom nyina na enso na enye yes ministers binye enyom nyina na enye yes tio ani ye ba asofo mu a asofo binye enye asofo nyina na enye wow ani ye wa ahemfo binye enyom nyina na enye yes ani ye won sorema binye nyom nyina na enye ye committee binye enyom nyina na enye yes we na e wo no binye yes ebia no kansa mpone yes ade sa nipa ebia no kansa mpa ade sa nipa enti wano asem na o kan ye no obia no asem di na kokoto afiase yes obia zo no asem ya papa no ko America yes udie nie obia no asem oyo hia ni na wa ya odefo obia no asem ba ko pe oyo hia ni ene o san da prison yes udie nie enne no se de ye de sa nema we mienu no bom ni ano asem na ekira asem ni nua no ano asem ene ekira asem wano asem no betimi de ade pa bro e be sa atimi de ade boni abro ena ekira asem eso de ade pa betimi abro e betimi de ade boni so abro me ka ne sa akosi sei obi ka say asem a wo kan yo ekira asem na ze boko no ni ho ndo o ti anya nwa ade a wo ye yo ekira asem oni ho asem a wo kan wano asem a wo kan yo e betimi do akọ asem wano asem a wo kan yo e betimi ayo sei what that's about here mama kan sem jiro wanu asemi anasa asema o ke kira asem e kira asem ni bi ni se wako kan opanyini bi enwo asem na panyini ni ho na waba no abete either so do boko police station ana obegya ma amanaka ana obama ho akire obaye okwam odo bofa kwambo ni su bi ma won kwankora afiri wo sa ene ye wanu asemi a wo kan yo na say wano asem timi pin obi di no koto ba bi oh yes of course e kira asem so timi e kira asem kura de wano asem no ye wa kire no na te se ni nua pani ni e kira asem me da se wano asem no e kira e beba no wano asem a o kan to obi so am ye na ko police station no e bia nipa no onya boni o na se sa asem we wano asem na kira asem ne de na enne no otikokọ so aba hey oba na ba na ebo mu ya asima na de me de wo mu ni se na ba ye no enkomo na be di ye no aso asantemani bibire because enim se na de okasa na asantemani age na asema na be kan de se ni gie ne da bia de ne 100 na do 500 because na be kasa afa galamsey no awunu se galamsey no edi oman na nya na de ya ne se governmental institutions you know omo mena ya no mo edi nya na ya ne mfa blame ni bebre ma ahemfo no
Obon sa aban ba wo se ya baba be survey hu se minerals e wo hana minerals commission ba no ma de woni baba so no ma se asase ni nyina yo in this item e was na kasa se no e was ye me ni koye nsase no so na ye mprema omunse especially asanteman ye nsase na kasa me da se ye boy mu ase manana pia onana me din ganzo mu ati ase na otiko so ye nchia no ye boy mu ase ye boy mu na ma no wakasa odi kasa yes because on the kasa yes final authority na ono kuta authority ye dana sese wakasa hwe na oni etu panyin ni fia die panyin ni fia die yes na panyin ba wakasa enso die yenim say asumje ba because analysis bi na TV one na ye agrofo ye omo kire say eya kami no Ghana be kran suo fira nkrofo man so nsuo ye nom die be ntini e die ho man ya utu egbura wo mpigire ba bi eba yes na fe be dubire bi ibe kran suo fira nkrofo nkro so ana de aba ya be nom ya anhwe ye ne ma yie ana yese opanyina otire fie man nkora awe na nka no yebu na nka wefu a ona first yes me da me nka so kan wo ona re first because ono ne ma kwan yes e ma o mkofo bae na se o ka kosi sen me ka kosi se me do na nansi se wo di beri yakese atu sa galamse we so yes hwe galamse asase bia makoso etu galamse o etu galamse o bia asase no yeso bia because chemical wura mu dodo and na sign 90 ona me bona asase o de chemical bi wura mu da bi ade ne nipa de anim de ese nyame ade oso bebu obi biara ten se na nyuma tie because na asama na o ka metie ko achi wo se first bere mu no na galamse wo ho so ne ensuo nsei be ne no galamse na esi ani abie na galamse aba no enmu yensuo say the reason is ya involve foreigners na mama ba momu di yenya omo de chemicals ne ne ma cyanide ne ne ma ewura fam say be tetebere no mutu amana na omo wie no me de omo ma no makata so mama kan sem jiro ne ye friend kun sa tete wo de no ma hu ba mi ensa yes e o mi krom yeah ne friend say ekun emu wa na mama kan sem jiro kan ne de fo omo ni nyansa se ne wow oh me kan bia me kan no ko anti che wo ye peso bi nje me kan so mu nim nyansa se ne no oya ade na oya ade nse ne be ya ensai ade na anasa asase na wo so no enen so wo say na on found because on wo de hia no onyanya wi a onwene china yes odi asie me tie fa onipa bia nso o tie asase su a onwene daache onyanya nsafo yes wanwene daache wode ne nan obi onwene daache bia onyanya nsafo yes denti na me kan sa se daache ni wa ka wo ma wiase yes daache ni wa ma wiase because nyango ibo ni wiase na oni ho ti daache na babeto na beto so di hu se daache bi nso wo wanim ntie mu se ye daache no daache na enso de to ne ye daache na yesi ya yi ho pre etu galamse ne a sense asenye ska no daache ne ewo hibiem that's any future ye ni daache okobro e ana me de tran ya analysis okobro ni kroma bro ni wo reserve san to the extent wo forest reserve wo nsuo wo emu akora ye nka homo ena owura abroni kroma nkrante ni mpro de ohunu bi wa no opro kura de omo adane pet o de omo yi ba tv so kekembo enye za wo ko be Ghana ha wo opro kura viese o se wo opro kura viese di opro ohun o da ba kan yesi asere abo bi de asere bene koko asina na ohun o de ase yes na opro nso wo fie kura opro etimi esi abujado ye na jado ye na opro ne mo kwen na timi ba fie enne awura de na no wo ko wuram kura na wachia no kura na mirike bi odi nam no sami ya menu aba ko de kan na o se okofa opro fie abrochire ba Ghana yo woni opro no abrochire no bedi agoro wo de ne fro plane na ne bedu Kutuka International Airport say kim we opro ni si fom say kim oya Otumfour ohun afuma because ni se ba bi oduro ndi obere no ayere kura nso mama ga zam njirawo hwe ni tie pa ewiase we
Wo dey also program am for we into nchen. Kan na achenchene nyina ba fie. Yes. Na achenchene kwa hu. Me kind last time me hu achenchene. O dey wa wo hwe me wa hu achenchene bo dey twa no photo keke. Never send him WhatsApp on number ne was 0546293516. For achenchene na fa send me. O dey send me a mess send the credit now. E can abo on the credit. Me send 10 CD and 20 CDs credit the amount. Achenchene me pay the obe download the internet. Me pay the other phone na be twa achenchene na send the aba. Bu say pete. No mu didi ba fie didi bola so ene pete we ene pete no ye didi nya ma yanka kwa na ye host ye fried rice ye host ho no ene unya bi ho yes udie ne ye Ethiopia mi bia nsem bi nso na ache wo akokɔhwede obi asende bi aba obi se pete no kra de ze ni nyina yawe ni nyina me da se ye de ni nyina ye meat die bentia yawe enka ma nyina yawe so dia se yes adwinfine ne woni petrim no edoso papa yes and ne yene ne ye won bro because and obi ye abrantie te se me mimi ye baburu yes obi te se me ko yan papa so ye bia se ye papa o se ye boni o obeye udi mitio na over kwa boni so ye yie no unim de frechire beba unim kan ne obi de di 40 years crowns and when we saw Coco ba kwan so obeware no yes and obi won 19 years ocho power the girlfriends 3 on wale omo the girlfriends 3 omo makoma oni kwan sa dwene ni dream ne de ne say osori no ache ne ba obi ba no wa share life keke udie ha me papa e ma me ya we so onyini ma ne nsa e yese ya nsa na ono gro na kwan se na se wunyini na nsa nya nuru ha wunyini na obe sa na obe na wo ha nyina ye tuntuntum na se wunyine puo udie Ethiopia enenu yesi nani bie na aba Bible can go Genesis chapter 1 verse 1 down yes onyankopon bo soro ni asase no de nipa bedua asase yes na bre ye boni wa John Paul ko no ahona me pe no yes Genesis chapter 3 verse 1 o se no nipa ye boni no nyankopon ni munyam ye den e boye na se boni e be ye no ne man yam ye ni munyam boye ene man nyankopon aye to the glory of his name no ye sorry ani ye se no ene ejapade awrade de ma ye se ye ni di so ne nnore se mpoano anwea no ye sorry ya ye ejapade ni etu se no enti nyankopon no wodi nkama bibia wie no o de hye to ho yes di ade bia obeye bia ho hye ne se ba so yes enti asase we say o tiem su fra awrade se won ni pa firi ne so yes ana asase ne so nipa so bia ni bra si ne so say bi tu na se no unu je eni bet mi tu asase ya mane ko kan ko bo yes yes o je ni ye di bentia ye di entia ye mpanimfo omudi oman so omudi abro yes me nkese binimo ye omudi abro because starting from ebinimo so na ebeduru binimo so na ebebinimo so yes ana yeni yankasa yeni yanum binom ensu di abro because onyenye 20 million sheni botoma o sia braba wa bo de owo baby waduro obi enuru ho enti asase a ezenkie de tuwo for dache no no kwesi so kotam excavator no onu asase ne nso ye potemu ani ye bro no ne evra bibi communal labor yes and atwam yes krobia ye communal labor se anka ahemfofo na ye me ye communal ye committee right krobia committee yes ene ompanimfo ahemfo no da ona no yes na omatrase ehun se eda we die ye de be communal labor ukronum se ne de siesie krono ani mpuntuo ye nko ba bia ye wie na wo ba bi be kwa wa ma dwumadie ni bia ne asama ho na se ya geo mpatasika bi ene okokro kituo bia mu a communal labor ni wo biem yes aban na abeji abonebo aban na abeji abonebo aban maji yo obi ahwesa aban okay unim de ntia o ye ahwesa aban de ntia ne se waso wato aban ma aban hye ne bo se oba be ye omukro ni yi ne se aban susu anum bia no do so ntije ma men kan se min je de ntia ye mo sane ma we nyina koso omu koto ba delegate no omu dada won free
since 90s 92 ni ba no yes enti etoma dream say so ba na me dia me beto aba na just one me bibi ansa na to ma twene yes ana awura mu ma besi ne yes na ma me ka se me njira uni akura kofuom na oba na yesi eduru ha ne be hu me yes na se eduru na de ni twemo next time o kwa ka je to me enu onu be hu me o die efutu sempa na ade enti Ghana diama Ghana ne adani abro man diama Ghana senke one politicians yes 2 ahemfo yes 3 asofo yes 4 committee for sangrofo we ni key people sa eti we all can say 1 ahemfo 2 aban 3 committee for asofo and 4 committee for yes that 4 key place na ma omo na tete apansa yem 1 yes starting for the aban e dey nti na aban ti ma oman na say yo me da se ye kono nsimasima yo die ntia me kasa aban na ma aban ekwa oman na say ne ba akonie bia waba mi krom aduaben ana won ze kwan ni mu asese yes o ban what me beka o me bo ma kwan ya me ye mam okwan kotal tie ni yo ni tio bo ye ko ma kwan na kotal ye ni egbo aje so ya radiasi yes endie ni o kodi a ye 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 fu support ye dey di wachi next time no ye dey hope nyina to say aban be bibia aban be ye kwan no oka kwan aban be ye kwan no na so oka kwan nga so be prapra kuro dabi enti me pese de be so me start me nchechirem ana ma ye aban de no enti aban so be ye kwan no enti kwan na ye bo pa ana se ye di birthday na communal labor adon no aban so be ye ndie han ho no majai no majai wow one first ni won grofo mu do kwa ho main road no ho ye won grofo ni mu do ho ni etu omu ka yes aban so be ye kwan ye han ho biem omu abedo omu be ye aban de onya ba be ye kokwa no dia omu de mo udie ntia wi aban de no yenko ahemfo ahini kro bia ohini wo mu bia no on ton sase yes on ton sase yes kro bia ohini wo mu bia no hwe se kro no communal labor be koso yes and I have nyɛ ja communal labor sem yes yɛn kan ho sem bi asase ton kwan no me asase ni ton no mu yade obeto asase ba kwa mani pensia tieni yo yes obeto asase ba ko amani pensia yes na se uto asase bi na de 20 million wa na uto ba ko di mani pensia ensase de kromon buza se ensase do no sein unima no unim don kan onton wie no sikase no benya enti bo ze kromo ma ya no a omo nu voice so foforo no a omo wa ya gro angro ya from fresh beef fresh meat ubo ze na so na for me yire od me yire no ofre no o ma ne sign fresh beef aya no be abesra me no be go so ma me oboa nyensuo no be ko sika na be di no ho plot no half plot sika wa ton plot no sika be di no ho in that time no communal labor sem ni na dwumi that time maya no mo krumo no na obo matodwe omo bi no omo sika na de she na taade ni mo aka so sika na on twaye uje ni ye yes necessary ye free ahemfo no so ahemfo ado sa omo do ye me no sa omo do omo ka hu bi ana ama oman we asenke yenko asofo so asofo na ete do yenko yenuanum ye ne adi yenuanum asofo me ye ne adi me diem ye diem mo ye ne asofo binum suban time anything because omo hunu no kran kwat yenka adenti denti me kasa ne say Bible say uyi nyamesom uyi me kan say ahunidi a nyamesom pa na toso necessary cleanliness and hu hia kura ase nyamesom pa ma me kan sam kira yes osofo ben na si wo na wo krokituom wo mana sori mane kwakoye kreni exercise okrum ohun bi da atwe kai ensi nkase ntansi sofo ben o wa sare sofo ne sare na de ya tiesi yes krom yenye bita yenye ebi ane wa so de God is powerful ministry yeah ko o sore me o sore me nyina ye ko clean wo chara patena nke mun nam ka ye ni nam prap ye di prayer prapra
intense eni ho biem nkase intense eni ho because sorry man dey omunim so mo ye primanfo omo de omani ati and the Bible no so kire say cleanliness is next to godliness na te say esam na mo betie ni nyina say ma onye ahunidie a nyankopɔ abɔfo no kro mo asam na eba no ya asam a ebe siesie nipadua nipadua nso na fi wo mu meda trem what you say asam na wo kwa so dem na kotie no enipadua na ye fi ebe siesie nipadua no nipadua isu a wodi kwekura da ye fi poto apro afa wo de ndem si asofo he kane no ne nsore no omo siesie krom omo se mbrebi de bedu brebi omo se ndia asore we siesie omo siesie mpotamo omo da ba sore a wo betene wo gwa wo nya wadwe so be bi wo ka kokuram ba de na enya adwuma adwene ne nyina nya adwuma bro na wura so fo ni tirim adentia abro nya hwe ne nyame so honhom no na wo asofo mu no ena dane ekwahe na ne so fo ntimi na ka so fo na ka nyame wo mu da so ya adwuma ewo nei asofo mu a ka Ghana ka nduru wa bi aduro no adentia na ka ke be kill cracha abanin panimfo na hemfo no edina na hemfo mfa asofo na hwibiem no ana panimfo no mampanimfo no asofo no nya hwibiem no ye ndi omo mfa asofo no nya hwidie because omo ndumadi a omo die no mo ja to ho obiara politicians na asofo nya politicians awurade okon ye man 20 million wa wawie wakana no watum onka biu onka sabiu okon na nche ko nya asase bia na di mu asem kra wonka afi wati ni mase ndi boni na ye na nyankopɔ bie so atse no enna masase na de ma no na na keto ne nsam ohene na ye kakraka onka okan ebe di asasa mama kan sofo mi mie sofo de ni mpa wante se yi asofo ni ekute nyame mantel o mampanyi ni ahemfunu nyina hyase enne ye nimo da ne se muo bi animu asankrofo ye nim adantia because ya mayanu ye niema ye pani wo wiase ya no nsem no ye niema ye prepepe ye niema ye nya ye di social media ne TV so ama ahemfunu ni amambo na mukache se hwe adem die wo sure ana me kase se niema ye se ye hwehwe wo nyame mu no ye de hwehwe niema wo asase so ani ye de tie ama nipa hu se yensu ye adefo enti bible kan sem bi so obi na wie se japade nyina na so hwere ne kra emfa so bia na wo so okama wona wonde wo si yesum nyame nyempa kompa enfam faso na yema nyame nya wona ni da so no nyame mfa sa ne ma ne mere wo omuntu na nyankopon ka asase that's say say no mo be kan bible no mi say ne kire ya mo ka no mo adwene mo nkwa because say mo say yes share dem die wo soro ba dem die mo hye na asase mama ka sik dibi wo ankyere wo en asofo bebrebe nim binom omo nka nyame adwene omo nka bible mo nsem yes ye di adwene because ye adwene ni mo do ye nim nyansa se nyame asem na down di nana wo ba ono ye sisi da ba na makin kan Paul be wie Paul menini he da ben ye be kin kan Paul abeko matu akwai Paul ni he tiyo obi kwa asori mami kwa we say narrative bi na me person bo so ni di yes okọ asori o ana mo so mo go denya mi ase na mo kin kan bi bia wie na mo so sofo no e ma say time we we kin kan quotations bi ansa na sofo be preach man na no so start here was say yan kan Psalm 104 emna mesi 18 papa ne sori je o si kum adentia da be ne kan Psalm 104 be wie na no the time be tin o sori ye no twi part of no to no didi o mate no ko e adenti until the omo ye na se sa sofo ma ya ho kwan ma nyame su eye adwuma ka Ghana fo nke mre ka ohini mi di nsem fo a obi na no kasa ne je de akire yes de ntia tete adifo ne nti asofo no na omo ahemfo no suro omo ne se na se mo be ka no mistake be to ba de ne wako kasa no kramponi ye sa ba odudu he no we ba oni mi okika adent because baby okodi ado no onim se tumi na woni mu no atuche utumi yes because uba akwame ko na chawa sika na ma ni ma odi yes uje ni ye odo ye furu na ko he
one for Yankopon a call ye. So Yankopon are in the call ya. There's a soft boy or call him or crown or Miss Odin Yankopon a call ye. One would not know the Yafu. Na near chaplot a man into there be an air sebi and say Huna and Minka. Wow. Nice we a soft for no so. I have a committee for. Committee for what? And then grow BM. Only not than your hand time. I didn't. A mother named Grow. I didn't. Because young commercial. And I didn't. Then dear me say, young commercial say, what do committee the bread? I crow say. But so Obasha say, come no live about Koso. And now the porter move on what so. A fear or obey free on. Dabi. Ya come no labor. Yen ya ko ne wo fase ni nia ba wa ma ye ko kai wo se nya na sem so mampani bia ne fie ni ye nche no ti na to obi adwunim duzie be ko na le bia no so ma na se nyame hira sofo odifo prophet adom chedua okay because o kan asem bi wo se so sofo nya problem a ya ma afode ma no anu ko no kan ye be ensore ba enya problem dia ya mompa ye ma no say ye wo committee fo ti cheche wo kan wan sem ye committee wo de enko committee e wona ye wo no e wona ye wo committee fo wona ye wo committee enko enti committee fo no bebrebe aye hwe ni mu because na ban ana aba ana ato aba yi no say wo ye committee ni ogo report na ma hwan obi asane message abaha professor Nkaja or say the reason why our pastors no yan respect o money say omo aye omo own enemies the pastors of today message for neighbor or say the reason why the pastors of today does not earn respect from X na year omo aye omo enemies and the sofo ni we te ho no no say wo no yonko sofo fufuro eno nti na mo ankasa no mo ni mo nyam na ekofom no enne obisa say ensore mana mo ko ho no mo kun amawurade anase mo kun afa me da ase mama kan message o de aba mama kan se bi wo hanche straight o de aso send bra osofo bi akọ asode ba ho bia no ene na medjuma no odie nyanya me som no so because me Benjamin and the ba say the reason why asofo no mo lose respect ni say instead of fighting for the glory of God no more fighting for members and to member could do be wa oni ni twe kura den ana make a tell say so biara was say ma sorry ni won so sorry bi member we say eya media na on ba go ne oba odi ne gunu che ma kan tell say adine na anya djuma ni pedua bre o asori no eya urade asori ana me wa for me say me na ne watch mine say mo sorry a ma sorry me ka kire o ma asori ne de o be say ma sorry a ma sorry ne tese asori a me dia message na na manu mra tie erade ne peso for yen so ka sam ni party ase obi so the for phrase aba ma me the people of today are not preaching gospel, they are preaching money. What's the preaching gospel? No, preaching sika. Ebinum preaching sika. Ebinum preaching gospel. Yes. Because we women, one man nanti more than 10, 12 years now. Some you be preaching sika. Kami we should be basis. Me can't crash because it's yo. And call me one. I think one ni penny so. Yes, some. Tina me na mon ma we. Me nkasa Jessica o. We pesika papa. There was sofufuo ni bia o maka nyame adwene abobobo nyame asem ya ye deliverance akase ba now no obi ma wuwu ko. Mo but ebi mo so afutuo nam de ma wa hwɛ me no. Ebi ma pre o mo ho amane o ma wuko. Ebi mo so atwen nyame diem ama now still they are still alive. But then ye de to ya adwum say what shall profit a man if you gain the whole world and loses your soul? So when we are say Japadie nyina mansions, cars, and near ma fefedie na wo peni nyina biwie. Na ade chia no pa. Na ye ka so obi ansore na wonka ho a. Afa so be no nya. Ye anwini nyame ho. Papa. Ko so asema wo ken. Ohu me na me di sofo no. Se me yo obi a me de ma den, me de me pe. Ene me nim die ne me nyansa sem wo so nipam. Ewura so fudiem. Ana me se me ye ne sa. Kabare se me bia nkankrofo bi 1817 ka me yusu bio. Yes. But nyame bra me stress enya adwuma no. Ana me twense baba. Because me ni waso fo bi a ka Ghana akoma se. Ah! Me started di so foot answer 2000.
ebesi 2002 check years no said na asa Ghana de me hu say o yes of na ni members ayi nim say wo de nyame mfere o members ni ye hwan dia hye ma me gan se bi nse wo Yesu Kristo wo ye wiase nyina hene no oba wiase ahwamfo otimi gye won ema won be ye ne dia e 12 6 disciples 12 disciples tie Paul utimi gina ho mani pa 3000 yadwen satra dana na Paul ni Yankopon won na wotumi esen semu no tena se ya nare se dwene ko akiri na wo ye wadwen se me ye sofu ntie ye compose se mitimi eye twedom e predom wo be waja ho Yankopon won fa dom ma wa wo pa ko papuase edom nyina tumi nyina fa ba twedom boko bo nsam jim na se kra no nka se pe no ma no akra de no ohwe ho de na ho de ne be fa 6 hour de 6 pe na ma period Yankopon de oye I say car V8 na afa na say bi e fa nipa 8 na asa nipa 12 tuma car no pressure car no I say wako pe TD car TD engine ida ko tutikom ejabetom no kra no car TD engine o da go tutikom speed de car be koro unim beto atwere me no kan sam bia me kan point by point o yes me tire wade bi wo ye sofo Eduade afro kama Eduade afro odin kwado so no do mu sofo for mbra no wa ma one paper person yes enti so unya enipa makomaku du unya pa mi osi baby abenu na ba sa be hia o mi din mu no na o ye dai oho enti de when edaw ni baby afutu sem tufo afa wa okay na ye okay mama nka asem njiro tufo Kristo som ye be na ye be ntu asase so se atua bu ase a Eduade be hira yes ya Yankopon odem na ane bre ane ye na ade yes so Yankopon so de nipa mpempem be ma wa oto bu ase mama nka nche Ghana fo yes se me asora me da no anvu bi atene ton asase no ama bro ni Peter yes ama na mitifie ha me se mitifie because nyame nim die esesi ansa na himie ni tumi aye adwuma yes emu bia no nipa te bia mu no abaya oya because anya rekura ko a obodum akasa che nipa bi mu manya adwensa kira eno no Eduade connect all B4G abesa ho no tio at the same time because Saman TV nipa more than 3000 ehwe enti edewe biem yes ede baby obia o medium ma nipa 100,000 ehwe obia o medium anyame fa so de hira no uti ase ebia na nyame edo akosi wo se enkotena so dem now ni yaten ebia na nyame de wagina wo se kobompa ma akra bi ayera ensache yes ko ne koye enhye wadwene ebi wa na akuta prophetic gift use it ebi wa na akuta evangelism gift use it ebi wa na akuta pastoral gift use it mesra mo miensa gift ni mo bom kwabra ne otimisa gift betre ono nipa ba akom yewe opeso oye all the ayini nyina nyame fa 12 disciples ye hu niema baako ewo biesu yesre mo ewom se ebitimi nya 3 gifts 4 gifts ni nyina in one person eho bebriwe bi but yenye very careful se ye masika mum enhyehyɛ emfa yenkoduro because eno nya sika na adeche na ni ho a emfaso ewo so no de mama nka se minjiro Ghana fo oya sofo e bia wo hweme ana unu e bia kofom ana wo sere no asante fo se yenyini ye nsere kwatia yes one grace feast the enforcement of the law become vanity yes so Eduade anwo de nya ye kasa kase wo so a Eduade atumi nya enya loketu wi ha am pound ni ba bi asase da ye to ni trillion Eduade do beto because to me no and to asase yes nya sika to me na de to asase obi bi ro nya bre yes enya time o se OB4G 18 yes osoro onka ho omani nsiw ye yes metia obi bia wonya bre ani mia madamfo edafo ba ko pe France Ranford anka beka ho edima edimi yabo ho ye betwa amada be ya mo ntro me ade me ko school a na mo ye yawada ye na bi yawada ko de bi ndam because say that much when grace speaks the enforcement of the law become vanity say adom ne kasa mranya adwuma adom ne kasa wada kora be bopunu ni afro se akwasi kwabena kwadwo kwame bra ne beje
Yes, Rawurade. Na wa ma ya berebi. Na me the message bi ba matuni din say you need the prophet. You need a prophet. We yen nyame difo. Wo a wo hwe wa na Rawurade ba kasa ho. Awon say the ndia wo hia difo no. Rawurade baba. You better call no, you need a prophet. The reason why you need a prophet. I don't know. You better call. Ah, the name still remain. The name still remain Otumfour back many prophet apostle Inyanka Eja. Inyanka nyina the whole Ghana Inyanka nyina Eja. Ono nko na wa akoma Inyanka. Nti mosusu a wo hwe no mosu munya akoma na momfa akoma so nta na chi na momom paye ma no na Awurade mpagya ne mfa no gosi mapon dwa no so bi enko du oho no sa mfa no gosi soro na enko nimde ni nyina dia. God bless you and stay blessed. The name still remain Otumfour. Bye bye.